At syuta na po king katlunan Domingo ning Adbiento, talakad tampo at makyabe, kindalit na pamuklat. King lagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing ginumantade ke kayo, At kaya kan timurin, kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing ke katang kasalanan. Yakas tayang ining yagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tuto. at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at mihayaniwang kakulangan. Ulin nita, ipanigapuko, kang Santa Maria Kapinanman Birhen,
karing sablangangel ang puang santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalain niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen. Manalangin tamo, kaniting misa yabitalak kagatang panalangin, ting kapatatang magpasalamat, ting pamilyang manuknangan king Barangay San Agustin, lalong-lalo na ding pamilya dari Virgilio at Lolita Musni, Alejandro at Lita Francisco, Dennis at Aurora Ocampo, Jimmy Ocampo, Alan Guevara, Arlene Michelena, Raul Sikat, Jesus Salas, Jason Ingal, LV Puno, Rodel Punsalan, Alex Katakutan, Nixon at Lucila Punsalan, at Ibanez family. Magpasalamat yan naman ang pamilya ng Eden Punsalan. Magpasalamat la naman ding masusi king first year wedding anniversary dari Lester at Lady Lynn Susi. Pakipangaditala naman ding special intentions dari Nestor at Ami Sumang, Team Lenny Robredo at Kiko Pangilinan San Luis Chapter. Pakipangaditala naman ding guidance and protection na kapag nasa daring pamilya ng Corazon Perez. At pakipangaditala naman din kapatatang masakit di Corazon at Orlando Soriano. Ding Mayang Mubie, pakipangaditala king karelang pamaglakbe papunta Banua, di Reynaldo Bonifacio Sr. Milagros, Antonio Eustaquio Felisa Jesus, Torrentino Ambrosio Fermin Tasing, Hilario Loterio, Laris, Lucia, Ruel, Virginia, Feliciano, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Oy paning ginuming Hesu Kristo, aparating tapat karing pangako mo, at kapilan man malapit king banal a kapulungan mo. Ingyato magsayaya kabang panaya na king kapanaligan, ing panyatang ning talapangabos na, at manayang lalawe makapauna king pamagbalik na king kawakasaning panahon. Isadya mo laring puso mi at ipawi mo ing lungkot, amamantala king kapanayan ang pontulami, ipagkalubning pamanantabe na, uling ginuya, manggaman king alang angga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning Propeta Sophonias. Kulisak ka king tula, o anak ng babae ning Siyon. Kulyo kang masikan, o Israel. Magsaya ka at tumulak ing puso mong kabilugan, o anak ng babae ning Jerusalem. Ing Ginu kelisana na ing atul amisal dakke ka, tinabi na nalaring kasalang mo. Ing Ginu ing ari ning Israel at yu ngusal mo. Ala ng dewakan asukat mo mo sanang pitakutan. Potang miras na ingaldo ito, miras ing antikanining amano king Jerusalem. O Sion, naka paitakot, ding takdemo, na nalapaburen mga lambot. Ing Ginong Diyos mo at yubusal mo, metong yang mayupayang talapagligtas. Magsayaya at tumulake ka, ing lugod na, ibayo na, ing biye mo. Terak yang kukulyo, mit mong tulak, ing ulim mo, antimoneng aldo fiesta. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo, kulyo kayo king tula ampon saya, ampat ing banal ning Israel, binayang maula, mabibyeya busalyo. Kulyo kayo, kintula, ampong saya, ampat imbanal ning Israel, binahayang maula, mabibyeya, busalyo. Lawan yu ing Diyos yaing talapagligtas ko, atin kong kapanaligan, nako tatakot. Ampat ing Ginoong Diyos, ya ing sikanan ko, ya ing tetagan kong loob, ya ing kaligtasan ko. Kitmuan tula, saklo kayong danom, karing sibol ning kaligtasan. Kulyo kayo, king tula, ampong saya, ampat imbanal ning Israel, binayang maula, mabibyeya, busalyo. Pasalamat kayo king Ginoo, maus kayong masikan king lagyo na. Ding dapat na ibulalagyo la karing tao, ibando yung malyang dili ing lagyo na. Kulyo kayo, king tula, ampong saya, ampat imbanal ng Israel, binayang maula, mabibyeya, busalyo. Pasidalit kayo tungkol king Ginoo, ampat di na patyang makapagmulalang bage. Ipamali tayo la king kabilugan ayato. Kulyo kayo king tula ampon saya, ikayong makasakot king Sion, ampat ing banal ning Israel, binayang maula, mabibyeya, busalyo. Kulyo kayo, kintula, ampong saya, ampat imbanal ning Israel, binayang maula, mabibyeya, busalyo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo king kapulungan karing Filipos. Mitutula kayong parati king biye, iyong makayagom king Kristo. At sabihin kung pasibayo, mitutula kayo. Pakita na niyong yulang mayap alob ding sabla, ing Ginoo malapit neng datang. Kayo pa'y bali sa lob, king nano pamang bage, nungatin kayong nanumang kailangan, aduan yu king Diyos. At king pamanalangin yu, eyo sa salanan pasalamat kaya. Ating kapayapaan ng Diyos, alalagpus king abot ning pamanalastas tamo, yaing papanatili karing pusuyo. At kaisipan, king pangayagum, lakang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ingginuman tabeya ke kayo, at kekan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kekawugin. Kitang ding taong migugumgum kang Juan. Ikami, naning sukat ming daptan, at may kibat yangana. Itang ating adwang baro, sukat neng ibye ing metong king taong alang baro. At ing ninuman ating pamangan, makanyan mo naman ing sukat daptana. Ding mapila na talapan yung ilbuis, dinatang laban, pabinyag, at ngarang kinutang kang Juan, Maestro, kami nanoing sukat ming daptan, kayo man yingil migit ketang karampatan, nga nakarela. Ding mapila na sundalos kitang danaman kayo, kami nanong sukat ming daptan, kayo mangikil, king kapamilatan ning pamamatakot o king pamanyandali yung etutu king kanino man. Manag o panagyuyula ring upayo. Bibagwala kapanayan ding tao at migmula lang mi isip-isip tungkol kang Juan. Marahil ngaraking lugda itiyana ing Kristo. Inya nga ng Juan karelangan. Ako, paminyaganda kayo king kapamilatan ning danom. Dapot atin meto nga daratang amigit pakanako. Kuman karapat dapat mangalag karing tali ng ring sandalyas na. Pinyagana kayo king banala espiritu at api. Magtalan niyang pamalusbus ban dinisan ng tune ing dadaran na at tipunan na ing trigo king bangan na. Dapot ing sepo silabana king aping mitataong alang tuknang. King antikaniti at karing dakal pang nyayaliwang paralan, penarala nala ring tao at pinyaganan king mayap abalita. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian kekaw. Mayap abak po, Mahipayabak po mo. nandin medyo mitawliyang dinatangi andoy. Paluya po yan, doy na po itang lapitanong andeng sisimba, si Claudia. Tanong mo kaya, biglang-bigla, dinatangay andoy. Imbes na si Claudia, tantuan nakaturunan kang makanyan, guilty. Nga na. Kay ba't guilty? Lapitan ay among guilty ka among. Nano kaya ing panamdaman tamo? Nano kaya ing reaction tamo? Siguro, nung kay Laweyo ka-guilty, burimeng pandungusan andoy. Pero, nung king Lawe mo, guilty ka, pasalamatan may pa'y andoy, uling ginising ne ing kekang konsyensya, ginising ne ing kekang pangataw, at realize mo ing ustuya andoy, guilty ka. King kekatang ebanghelyo ngeni, balikadwanan ng Domingong Lalto JB, Juan Bautista. Nung pansinan niya po nung basa niya ing kwento tungkol kang JB, kang Juan Bautista, ding sasabyan na mga taramla,
Lalo na retang ebisang sumisi karing kasalanan da. Sabihan na pa, na kayo lahing Abraham, lahi kayong ubingan, nga na. You are brood of vipers, nga na. So lahi kong ubingan. Balo ya po yung ubingan, ne po. Kaya yung Biblia, puri ng sabyan, makasalanan. Iya kasiing miyanat kang Eva, king kasalanan. Nya, yung talagang bala mo sistema na talagang pwersahanong magbalik loob din tao. At deta namang may nakit king masanting ng parasan Juan Bautista, may niwala la kayo. At linapit-lapin kayo, inamin dayng malira na guilty kami, JB. Nya ngeni mangutang la. Siyempre uling guilty la na anong gawan ni nara. So ining ding first group nga naking ebanghelyo, kitang ding taong migugumgum kang Juan. Kami nanoing sukat ming daptan. Siguro kaya rirang may binyag keni. Ne kaya rirang may binyag o kaya bayo lang may binyag. Kukot nanda ni JB. Guilty kami JB nanong gawan mi. Naning sukat ming daptan. Pekibat na niyang kasimpli gagawan tayo puneng simbambengi. Itang sharing. Lalong-lalo na ning Pasko. We are always willing to give. Nya nga nang suggest JB. Itang ating adwang baro, sukat ning ibye, ing metong king taong alang baro. At ing ninumang ating pamangan, makanyan mo naman ing sukat daptana. Di ba gagawan tayo ito? Diyan kakatang Pilipino, kultura tamo itang potang migluto ka at danan ming kitang linuto mo isipin mong bali. Anong kasanting ito? Potang kaganito, potang ibalik di kay kitang silyong binye mo karela, magbalik yan ang mga ating laman. Nya, may kadwa kang ulap. Imbes na balatong yung ulam mo ngeni, at hindi pang kayabe paksing bangus. Nung paksiyang bangus itang linuto na ng sipin mong bali. See? We are doing that. We are not that ngakopin naman may mute. Ne? Gagawin tani. Yan nature tani ita. Lalong-lalo na itamo pong Pilipino. That we are open. Bukas tayo sa ating pagbibigay sa kapwa. Anya pensa adyang epo simbambengi o kaya Pasko, di ba? May gumpisa ni mitong nangyamo po siguro uli na nitang medyo may isang dalaring budget. Itang community pantries. Di ba? Gawa tayo ta, gawa dering itamo kay parok, ginawa tamo, inumpisa ni nitang taga Manila. Ne, community pantries. Nga, mamye ka, kay ba't kumakakitang kailangan mo? See? You give, you receive. Yapin iting gawa na nitang community pantries. Itamupin kay katam keti, ela mamye, itamong mamye. Nya may gisan mo naman yung pondo, uling ala ng bandang tauling mamye, ala ng mamye, kabud na laman yad. So, anyway, willing naman itang may mahala. At anong karakaldeng sinaw murin karela. So, ito, gagawan tayo. At ning simbambengi, atin tamong love offering, timukan yan kay mumunang alduaning simbambengi tamo, itang 16, mag-offer tamo pong kape. Nung mas natin siguro 3-in-1 ne, o kaya 5-in-1, 7-in-1. Ito makata. Putang kay, i-offer tala rito, kay anong medyo social ko pang bagya, mag-offer ko siguro Milo, ne? Nung eneman 3-in-1, posibleng kape yakabut, at inyang kayabe mayumong pong
creamer. So, obat mag-offer tamo, obat love offering tamo ng simbabengi. Kasi itang bayo sana datang ing bayong banwa, o kaya mas masanting nung bayo Pasko mismo, ay biyetala ka rin pakakaluluking kay katang baryo. See, we are doing that. Gagawan tani. Ding aliwa, uling ka nung tatakot lang sali king munta aliwang lugar, sali karing groceries, ing babya lang pera para ilang panyalira karing buritang i-offer karing pakakalulo. So ito po ing muna. Guilty kami, JB, nanong gawan ni. Mag-share kayo, ngana. Kasimple namon mag-share kayo. Ing rening kadwang grupo, ngarang mingutang kaya. Maestro, kami nanoing sukat ming daptan. Kasi talapan nyingil buwis no man deni, ding pikakasaman do. Ding king panahon ng Jesus, pikakasaman do rin. Kasi manyingil da, karing kabalenda, at itang asingil da, man miraras king bansara, miraras siya karetang sinakop karela, ng bansang Roma, niya kasaman dala. Ipagtakang kumukan JB, siguro tanggap ng JB na alata namang akarapat talagang makanya ning milyari kay katamo, ngayon kasalukuyan, yapining makasakop ta karing Romans, niya, yang miyatas kay kang obra yan, ako naman sasuggest kay kang lakwan mo yan. Na sinadjust ito. Tang lakwan ditang obrara. Adyang pikakasaman niya, hing obrara. Niya, na yung suggestion na. Kayo, mangikil king kapamil. Bali ito. Mayas, nga na, kayo manyingil migit ketang karampatan. Kayo manyingil migit ketang karampatan. See? Palakwan kay pang tax collectors, pero itapin, be fair. Gana, be fair. Ko sana manjigil higit king karampatan. See? Ano yung kasimpli ing suggestion na. Ing katlong grupo, ilapin ding sundalos, ding armadong ating upaya. Retang ating armas. Matapang lapuren po tang tatal nandoring barilda. Kumubalo po tang alaning balas ng matapang niya po. So itatang matapang la. Niya pensa ngakupin ba? Kanita pala malilyari na ini. Nung kanita malilyari na, mas malilyari ngayon yung kasalukuyan. Naning suggestion ng JB. Kayong mangikil king kapamilatan ning pamamatakot o king pamanyandali yung etutu king kanino man. See? Gagahon daw ngayon yata ito. Sounds familiar na po. Kay ba't hindi pa yung suggestion na panagyuyula ring upayo, ring sweldo yu panagyuyula. Sa bagay ngini ding sundalos tamo pang pulis, mga ragul no po sweldo, mas matas la sweldo ka rin teachers. Nya, maswelo la po ngayon, uling pinaburan na laning kay katang presidente. So, nanong po rin ko pong i-check tamo Kenny. Do you feel guilty? I hope nung ating ka mang kikimkiman keng sarili mo, pasahop ka kang JB. Kutnan me. San Juan Bautista, naning sukat kundaptan. Sigurado mag-suggest siya keka. So, ka rin tayo po i-check. Ingkay katamo pong pamanagkat king panyatang ng Jesus. Now, ingkay katang kapag masusyan supposed to be, tungkol ya kening kule rosas, amisin diyan king aldoyti. Anya, maka-peng king pari. Gaudete Sunday, makakule yung pink ing pari. Inge kumubalo nung maging issue kanyan ngening aldoyti ing kuleming rosas
Uling ngarang sasabi kanyan, detang gagawang conclusion masanting. Arureng pari maka lenila ngara. Metong neng pisasabyan kayo, dininan da na kena namang issue kanyan, samantalang itay kapag masusyan tangi ni. Ne? Ing Gaudete Sunday. Buri nang sabyan, rejoice Sunday of rejoicing. Rejoice Sunday. Gaudete. Rejoice. Kabaliktaran ning reduce. Kasi detang mag-diet, magpakayayat, mag-reduce la. Walang problema, potang may nakit lang manyaman na pamangan, mag-rejoice la. Ay, bukas na ako mag-diet, nanong kanyamanan ng pamangan, teko mag-rejoice nga na. Wait may sirayay tang kayang reduce. Now, rejoice Sunday, Sunday of rejoicing. Domingo ning tula, Domingo ning saya. Di nga dong pamamasa, makapokus la kanini. Ring intro da ring sasabyan da, anong ka-emphasize, pati yung dalit na pakibat tamo nga ng Sophonias. Kulisak koking tula. Si kulisak koking tula, o anak ng babae ning Sion, kulyo kong masikan, o Israel, magsaya ka tumulaking puso mong kabilugan, o anak ng babae ning Jerusalem. Kay ba't indalita pakibat? Makanyan niya naman, kulyo ko o kulyo kayo king tula ampon saya, ampat ing banal ding Israel binayang maula, mabibiyeya busalyo. Si rejoice nga na. Kay ba't ing sulat ng San Pablo karing Philippians o tao Pilipos nga nang sasabi, mitutula kayong parati king biyayong makayagum king Ginu. At sabyan kong pasibayo, mitutula kayo. Rejoice nga na. King Tagalog, magalak kayo. Magalak kayo. Punuin nyo ng kagalakan ng inyong sarili. O ba't ausan ding Domingo ning tula, putang kay balamu, bulilyaso yaking ebanghelyo. Ne? Nanong makatula king, makaibiyatula king ebanghelyo. O guilty la, malungkot la rin. Eto to. O tayo pulawen king sarili yo. Putang magnasa na kong pamagbayo, di ba, feeling tamo at talagang panamdaman tamo ing tula. Siyempre, matula ka, huling anya magbayo na kayo. King tula mo, buri mo na yung ayusan ing biye mo. Anya pensa, rening linapit kang JB, mangutang la. Nung erang amin na ning malida rin, kapalagay mo, mangutang la kang JB na nung nanong gawanda. Buri na sabihan, masaya lang linapit, inamin da ing malira. Nya, nung ika matula ka, matulaya naman ing paligid mo. Sigurado, karetang talasawa, matulay yung asawa mo. Lingke kang anak, lalong-lalo na. At siyempre, mas matulaya, ingapong Ginu. Uling, magbayo na ka. Manayos na ka. Gagawa na kang paralan para ayusan me ing biyem. So iyan po siguro ing pakicheck tangin ning Domingo ning tula. Maging makabaldugan niya sana iting aldo para kekatam. Amen. Sasal pantaya ko king Diyos ipang lubos mayupaya, alina lang Banwat kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye,
Pepaitas siya banwa makaluklokwa naning Diyos, sigpang maipayang tutu. Ibat ka rin magbarik yan naman keti. Ban mo kum ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyading mete, at king biela nangga. Amen. Panalangin ning balen, ing panyatang ning Ginoo malapit na, mipatabanta mo puso, king pamanyawat, king sablang kailangan tamo. Kambe ning panalangin ng pon kapasalamatan, uli nito manalangin tamo king ipa, ngatang makibat, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Papa ang borin sablang pastol tamo, kimbanala kapulungan tamo, tayrana katatamo sana kambering matulid ang pongustong turo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Ding tuturo king kasalpantayanan Katoliko, pabaluda sana ring amano ampong dapat ng Kristo, karing taong alang kakulangan, ampon samot mitmong sigasi. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pakalulo. Din sablang mamibiye king kakaluluwan, akilala rasana ing babekas ngawan, amensay ning amano. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Din sablang tao karing komunidad tamo, maging masaya rasana, pane masaya kang Kristo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Ngeniya doon tampo yung sarilitang kapagnasan. Ingal doyti, December 12, pagmasusya niya naman ng Santa Iglesia, ing piyesta ng Our Lady of Guadalupe. Itang pepal to larawan king imala ng San Juan Diego. So pasaup tamo king Our Lady of Guadalupe na sana king kekatang pamagmasusi king kebaytaning anak na, ing anak ng miligtas kekatamo, abaya na tantabayana nakata sana king pamagsikap tang magbayo king biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakalulo. O Diyos, ipang mayupaya, pasalamatan daka king pinili me ing Birhen Maria, ban maging induning kekanganak, at iligtas me ing meto sikluban. Abayan at antabayana na kesana ngening paninayan miyang pasudungan ni ing kayang kayaryan ketiking yato. Bendisyonan mo ing eganagan ng pamagsikap ning baywan ing biyeni. Iti yadon mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen.
Kalakad tamo po. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, teting tinapi at alak, matampang tanggapano ding Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning ginuit in daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyu, king kay katamong ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, malugod mo sang tanggapan, iting yayang pagmikeka, king ganap katapatan, at iting midadala kay kami karing banala misteryo mo, ipasari na naman sanang lubos para kay kami ing kaligtasan mo. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumantabeyak kay kayo, At kay kan timurin. yat nayoring pusoyo, Makayat na no, king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulit, sukatampon makakabos, sing puryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin manoy pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Inularing sablang propeta, ing panyatang na, at delanin ing indong birhen, king sepo punana, kambe, ning epa sabing lugod. Dinatang yang mumunak kaya ihwan na talapaminyag, ban ibulalag ni ampon ipakilala ni karing tao. King emo nanong lugod na pigkaluban na kaming tula, kabang pagsadyan ming pagmasusyan ning misteryo ning pangabait na, ban keta king panyatang na dasna na kaming maingat ampon manalangin, kabang ding puso mi mangat mulang kapag mulalan ampon kapuryan. Muli nita, kambering sablang poro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, alang tuknang ngamingan pupuri. Ika pining banal oy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo, anti mo ing titipang ngambon, kareting ay ni, ban pabanalan nala, at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi pop, kanitang benging mi panganyayayat bayo na kusang lob dinaw ning biyena king pamilasa ampon kamatayan, no? Kinwani ing tinapi, pepasalamata na ka at pinuri, iraso na ing tinapi, dinwang naiti karing disipulo na nga na, kuanan iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, ami daon, parakke kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makadyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo kay pasalamata na ka at pinuri, dinwang naiti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti,
Uling iti ay kalis ning daya ko, ing daya ning bayan pon alanganggang tipan, ami bubu parak ke kayampon para king karing sablang tao. Ban kanita, ipatawaran da ring kasalanan. Daptan nyo itiking pamigaganak kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabot mo kami. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inianghening gaganakan mi o mapamakalulungi pa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daron niya kaya iting tinapining biyating kalis ng kaligtasan, lain ng pasalamatan keka, ing pepadyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabami, ikaming sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king metuyato ban minganap ya king dugot kambe ng Francisco ing Papa mi at Florentino ing Arsobispo mi ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal kapulungan. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawak king pihong kapanayan ning pangasubling medye. Idala mo da at ding sablang meyango na biya king pakalulo mo ketang masalang arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit kindiranganga ban kambe ning Nuana Birhen Maria, Induring Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring Nuan Apostol, kambe ng San Luis Gonzaga, kay kaming patulunan, at kambe ring sablang banal, ami biyebye kalugod-ugod kay kaking kay kaban daring panahon, hapur yan at pasalamatan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ampon kayo, kagum ning Espiritu Santo, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos ipanglubos mayupaya manggaman king alang angga. Itangan paniwalan ko bisatang manayos. O diyang ken mo pong external tamo manayos tamo nepo. Burita mo malinis sa imadan, adyang eya antikanita kasanting. Burita mo manyukleta mo, manayos tamo. Nya, lalong-lalo na ring pilubluban tamo. Burita la namang ayusan. Yang ini pasaup tamu, maliban kang Juan Bautista, pasaup ta kang Jesus, ban kanita, turo na katamong manayos, karing kekatang biye. Pangadyan tayo tang tiro na kekatamo.
Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakululo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kadigaligan, kabang panayan ng pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. Puli. Kapayapan dalakwan ko ke kayo, yung kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana pabalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo at pamayapan ng puantisan metungan me agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ampon magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ning ginuman tabe sana kapilan man ke kayo, At kekan timurin. yang pangtaya ing baganing kapayapan king metong at metong. Kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing magnasang datang kekatam, burina, makyabe yaking bietam, mapalatamong ngening tatanggap king pamanganababiyena. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapat yakas niya nga mano, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagay, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kining puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari, at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
lukluk tapos sagli, karetang makasiklod. Kenne pong Huwebes ing simbambengi. Anya, kukumbiranda kayo po, ing misa tamo po kanyan, kanya pong dual. At ing misa tamo, alas 4 ya po ning ganingaldo. So, pwede pong keng mumunang aldo, agkatan nyo po rin kay katamo pong lolo, ingkong, apo. Dengan ba usda karing ingkong apo. So, grandparents, ring grandfather tamo, karelaya po kasi ing misa king mumunang aldo. Pakanita po makasimbala, pakitairan nyo la papunta keni. Itagulaling tayong misa, ing mumunang aldo ning misa tamo, para karing kekatang grandfathers. Okay? So, kay daratang Huwebes, the first day of our Misa de Aguinaldo, pakitairan nyo po rin kekatang grandfathers. At ngakupinan din, potang offertory kanyan kayong daratang Huwebes, mag-offer tamo sana, pagkanita dakal ing ibiyetamo karing pakakaduduking kekatamo pong parokya, lalong-lalo na karining 4 na barangay, alala pong simbambengi, ining Keniketi, Santa Cruz Poblacion, Santa Monica, Santo Tomas, ampo pong San Sebastian. Nya sana po miragtagan in kekatang IBA ngening Paskong daratang para karing pakakaduduking parokya tamo. At antimurin, yan ang po kanyan karing aliwangaldo na nung nanula pa rin yung offer tamo, Yung offer tamo pingkeng mumunangaldo, itang kape, Milo, creamer, ang po pong mayumo. Talakat tana po. Manalangin tamo, o Ginoo, iti sanang pamakinabang at tinggapmi sa upana kaming sumiwaksi, king kayungyungan, king marok at isadya na kaming lubos, king daratang ning pamagmasusi, king Paskong pangabait ning Ginoo. Iti yadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuman tabiyak ke kayo, At kekan timurin. idukuyo laring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Ing Diyos sa lubos mayupaya ampon mapamakalulo, pabanala na kayo king maslag ng panyatang ning bugto nga anak na, at katma na kayo king bendisyon na, ngening paniwalan nyo ing minuna ng panyatang at paninayan yung mitmong kapanaligan ing pasibayo ng panyatang. Amen. Ing pamaglakbeyo king biye di king nyato, pagkalaman na kayo sanang matibe kasal pantayanan, pamitutula king kapanaligan at pamibiyebye mitmong lugod. Amen. Iktamong magmasusing mitmong tula king panyatang ning mengabos tamu inyang mikatawan niyang tao, pagkalaman nakatamo sana king ablas ning biye alanganga, hotang datang yang pasibayo kambening sablang kamalana, king kawakasaning panahon. Amen. Bendisyonan na kayo ning Diyos, alubos mayupaya, ingipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ngumetana at isundo ing pamagpayo. Salamat, King Diyos.